I dobar dan, u današnjem tutorialu ću vam pokažem kako da napravite vaš sopstveni kućni SAMP server. Što znači da drugi ljudi ne mogu ući ako na primjer upišu IP adresu i tako dalje. Ima posebna fora, znači morate kupiti server ako želite da igraju 30 igrača na vašem serveru na primjer. Ili na 1000. Samo sanjajte. Evo, idemo na ovaj link što imate u deskripciji. Uđemo na Google. Samo malo da vidimo. I gore stavimo link u deskripciji. Lupimo Enter. Sa strane imamo Downloads. I imamo ovakvu ovu stranicu. I idemo na ovdje SAMP 0.3 za Windows server. Znači vama to može bude 03x, 03z, 03, to je z, 03y, koja je već sljedeća verzija. Znači kliknete tu, ili ako imate Linux, kliknete dole. Znači kliknemo tu. I sad nam se taj server skida. Sad napravimo ovako jedan folder na ekranu. Nazovemo ga na primjer server ili mega deathmatch, šta hoćete, kako hoćete. Otvorimo ovo. Samo i ove stvari prebacimo u taj naš folder. Kada smo prebacili te naše stvari u taj naš folder, imamo naš server. Odemo u server.cfg, znači desni klik, otvori pomoću, beležnica ili notepad, u redu, i nam ovako otvori. LAN mode ostavite, Rcon password, to vam je za kontrolu servera kao admin, možete staviti 1, 2, 3 kako hoćete, max players, maksimalni igrača, 1000, evo, 50, ne, 49, port, tu menjate kako vi želite, ali najbolje nam je 4 sedmice, ove 7777, hostname, znači ime servera, na primjer, SAMP kućni test server. Game od 0, to je oko skriptanja, to ću ja da pravim lekcije, filter skripte, isto tako oko skriptanja, sve tako do web URL, to je kako imate web sajt vašeg servera, pa kucate na primjer www. Kako hoćete nazovete megagames.rp.com.rs, kako već hoćete. Pošto ja nemam sajt svog servera, onda ćemo uskoro .com ili .rs ili .ba, .hr, kako god, ja ću com. I ovo ostalo ostavite. Saveujemo. I sad naš server radi. Znači gledajte sad, ovo mi je veoma bitno. Imate ovdje ovaj port, 4 sedmice. Znači vi samo možete da uđete preko tog servera, jedino ako imate i Hamachi server. Znači imate ovdje, objasnit ću vam sad. Imate SAMP server, ako hoćete da ga upalite, znači dvoklik na SAMP server i upali vam ovako nešto. Vi kulirate, znači. Odete u SAMP, imate kako se instalira SAMP i evo ga, gledajte sad, pošto vama će biti ovako, otprilike, znači ovako će vam biti. Idemo gore da se dodaje server, znači ova kvaka, i sad tu, onaj naš port, znači naš port tu stavljamo, pošto nemamo IP, stavljamo port. Znači ako ste stavili 1, 2, 3, 4, ovdje stavite 1, 2, 3, 4. Kontate. Moram ponovo da ga startujem da bi učitao ovo. Samo kako smo. Evo sad ću ja da ga startujem.
1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, 4, opa, da, sad sam se setio, izvinjavam se, morate imati ove 4 sedmice, to jest, samo malo, možda ne morate. Znači, ako hoćete da dodate, možete tu bilo koji port, najbolje nam se 4 sedmice, ali kako hoćete. Znači, dodajte vaš server, 2 tačke i vaš port. Proverite u server.cfg, znači, od mene 1, 2, 3, 4. Ok. I to vam je to. Znači, onda idete dvoklik, idete na connect i uđete na taj vaš sopstveni server. Sada, ovdje imate ove modove, to ću ja da vam lekcije ću da pravim skriptanja, vidjet ćete sve. Dobro, to je to za ovaj video, tutorial, vidimo se u sljedećem tutorialu i gameplayima i čime god i vidimo se, ćao.